ban shuya tres ngi kum ne am ya me shuya tre lang no ka wei kum Paralok shem wai me yo hi tharai daya sngo thu lang ni Paralok te ban shem wai ka suk me hanrei da dei ba don ka jing bon so thu te yo ka kut teng por te ja buram me kabiang me nang yo nong ru ni nong ka jo nang du nong ru ni du lang kabiang me dang ile kup taru amar kan ni ka jing duk menta me so kumba ngasale tu me kadai me kata ka jing ong jong me ngaru mentang kerdu pisap ha me nalor ba ya pang hieng me dadai bang hapen yap Paralok ru try ngambat se me tele dadai ba pom tim hakum kan ka porte jigar khu ka basyale dai na ka jing duk me basa sneu ko pertai sia to ya punya breu kam dai me kum ta baru sparu punya breu me baru sparu tu nang ik baduk me kadau sa duk ni sa sya tang bang shu ab ya ka bok me dadai ba don bok nga em yo ngam tasan lak ya me am try nganang tre keren shu halo Iko siya kasanlag. Midon kabisa. Midai Dorian em. hoi Kabisa kadon haklaw mo mulu. Sanlag. sya Kadon hakapula hazrumdi. Pat ngabu nak kibenta kiba job hagani ka game bala peniyaj menta. Lej menta kloy. ngan le shwa me ngam ta don bakol bapang hieng me mo Come. Hello? Likwa siya kasanlag. Midai UDFM. Kabisa kadon haklaw mo mulu. Sanlag. Sya. Kadon hakapula hazrumdi. Lej menta. Hey, mula siya no? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Hello? Midai urobad em. Oi, Sanlag. Kabisa kadon haklaw mo mulu. sya. Kadon hakapula hazrumdi. Ta. Lej menta. Kloy.
Tang story me. Unda kene kakan. Kemudian ai me. Kemudian ai me. Ngatip me bro langun me yo kaju kakal. Shim. Shim. Tang story me. Halo. Manta siat dia ki bro arngut. Men sayo. Ya kanong kajong me. Halo.
tes ya meme. Ngarung ada yung Paralok jong me. Minut mo ban penyap yung Paralok la jong. Kene me. Kedai kata kajing trelang jong ni. Kakam kampat sedang. Kajing lompat syak